Lihoro la khoupu lo thomiwa nga nwaha gidi mbili malo vharangaphanḓa vha lihoro ili ndi miraḓo ya kale ya lihoro la ANC ho katelwa Vho Musi wa Lekota, Vho Mbazi Mashilowa na Vho Smarts Ngonyama khathihi na vhaṅwe nga murahu musi lihoro ili lo thomiwa nga miraḓo ye ya tou ṅala musi ya vha Presidennde Vho-Thabo Mbeki vha tshi bviswa nga komiti khulwane ya lihoro la ANC. Lihoro la khoupu ḽo vha na vhatevheli vhe vha ḽi ṋanga ḽa fhedza ḽi tshi khou wana zwidulo phalamennde. Lihoro ili lo vhonala ḽi tshi khou ṱhoṱhela nga nṱhani ha thaidzo dzi kwamaho vhurangaphanḓa. Muhashi JJ Tabane hu na zwe a dzumbulula nga lihoro ili la khoupu. Oh yes, they can deny all they want. Oh yeah, names like who? Vho-Trevor Manuel in the background, and he may be as angry as he likes, I don't care. Tito Mboweni in the background. In fact, Tito Mboweni and Vho-Trevor Manuel used to fight in the background about, how they wanted to be involved. Zwa zwino Vho-Trevor Manuel vari vha ḓo dzhiela Tabane maga a mulayo arali a hana u humisa maipfi awe. There's no evidence at all that I participated in any discussions, and all that I've said to JJ in my letter is admit that you've made a major error, retract it, recant, and then we march on in life. But he's insisting that he's correct. There is nothing to suggest that I had any contact with the founders of COPE. Zwi tshi zwo ralo, lihoro la khoupu ḽi ri ḽo mangadzwa nga zwe zwa bvelela nahone a ḽi khou zwi dzhia sa madze. Muambeli wa lihoro ili Vho Dennis Bloom vha ri Tabane u khou tea u ḓa na vhuṱanzi vhu fareaho hone a sumba uri Vho-Trevor Manuel ndi muṅwe wa vhathu vhe vha thoma lihoro la khoupu. The person who have made these allegations must come out and reveal his sources, and he must come up with proof, because we know that Comrade Trevor Manuel were never an advisor of the Congress of the People, or former President Thabo Mbeki was never advisors of the Congress of the People. Tabane u ro dimisela u imelela zwe amba nga nḓila dzoṱhe.